Na yotutinga ni nonda Ulutaga, au na vieve o se ni kina, mbaleta tinga na Misila, me vani mai takoso weekend gosa episode number 5 na ikarua ni tikina ni nonda mbula Radio Viti Aotearoa. Na kena ikarua nga na yotutinga, au na uli tinga ni na ikuringa ni tutuku ni Misila, na ken tango na nonda tango maki kenda mai na kena rani tau weekenda na Misila. Era taura na ngone ndrami na imatai ni nonra wani mati ni MMR ni sa vula tinkarua kena karua ni sa vula tinkalima. Medula ena kena ngauna na luemu salavina hedundua mera tango makira. Na wani mati ni MMR senga ni sawi veira kede na tamata era sembera ni ambakitin kawalu ke ira rambakitin kawalu lako dhake kara sarawata na vengarabi ni mbula senga ni sawi mai New Zealand. Memba leta na tukutuku ni ken rawati na vengarabi ni mbula wakai labataki mai na matintu sikoba na veka erto Aotearoa na matintu ko New Zealand ena sona i vivu ke baka i lavu endo soli tu. Ke baka i tiko veiko indua na mate ka sa malmalumu taka na nomu tatango maki niango Vosa wana nomu bunuai me reida ke baka i rawa ni o taura na tatango maki ni MMR. Ni ombukete tiko senga ni rawa ni ongunuba na wani mati ni MMR. Sota ena sinra ni soli veiko na wani mati ni MMR. Ya na itulen tatarobi. Ia rawa ni na taura na wani mati ni MMR. Ni osa wakasudu oti. Ka o sa tango maki vinaka me tauri iko ni o wakasudu ngone tiko. Mbimbi mo wakandeitaka ni o sa tango maki tautoko mai na Misila ke waka o sa tuatua tiko mumukete. Ke waka o senga nikila ni o sa dhula oti. Ena rua na waini mate ni Misila. Wakatutaki mo taura dua tale na wani mate ni MMR senga ni dua na lenga ke waka o waka i kuritaki na wani mate membaleta na kuri ni tukutuku membaleta na wani mate ni MMR sikoba na info mbula.nz mate ni Misila infohealth.nz. Me rao ni o taura na tatango maki veitartara ke na nomu wunuai levu, wunuai haiora, se ndau vengarabi ni mbula, se ngirita na namba ni talivoni ni tatango maki sengan somi, saiva walu, saiva, roa walu, roa dhiwa, roa ono, vima mani walu kina 5, moniti kina warumbuka. Na vengarabi ongo etu kina na ndau wakandeawa Vosa, karawa ni onding taka mo Vosa wa endua Maori se endua mai veira na nduia nianu ni Vosa Pasifika. Ya, ke wako via Vosa na Vosa vaka-Viti o na kereti ko na Vosa vaka-Viti. E rawa talanga ni o waka-Aotearoa endua na ngauna ni laurai na info.health.nz buka vaccine. E wunka na stoa ni wani mate e rasulia na tatango maki ni MMR. Ka so e rawa ni radula talanga kina na ngone. Na vingarabi onko e rawa ni kunei e na vitambana ni mbula healthpoint.co.nz immunization. Sa kua toka ngai e so na tutuku via varetriani. Me vani nda sa e doveti ngona oti ni mother ni ambaki ni
Sing sudu ruana undolu rusa kalima au hambautan da savana ulu tika nyongo e na mbaki vou ruana undolu rusa kaono me da tango makatiko na nondambula me da ngarau ni kenda mai na mate e raoni veita uvi wambimbi na kena tete tikungo na Misila weekenda na marama ni tiko na nonda itavi me da ngarau talanga nondambula basti ni o kenda linga ni vei susu me da ngarau ni kenda me rau ni rambula binaka o irna lai bula binaka na loma ni o ratiko na loma ni vuvale ka o wambauta ni na tu binaka na veka kede bawea e na binaka na sotawea ni na ronondolu rosa vulka ono enda sabaka na ulu tueni kinongo e songa na veka e mbiu talanga mai wiki tau me ki tau veo se ni kina ni e sona vei tukutuku me mbaleta na Misila kena wakandeita ki mai verto na UNICEF ni Misila e wakarere wakisara rani o reida na tiki nongo e na www.unicef.org ka ngole ka moreida kina na kena i tutuku waka walangi how dangerous is measles na kai naki ni na lenga e tiko na Misila ni rao ni tete saranga mai veira keda na vei matendeo eso na Misila tu veira e tete wakarere waki saranga kena tete leu taundua ya wili kina na COVID-19 kadiwa e sibita sara na COVID-19 kadiwa se na influenza se na chickenpox e kai tukuni mai nandua e tovi Misila tinika rua kina tinika walutale e na tauwira e ratou wakarei tatal tinga mai na University of British Columbia kambiu mai na tune na ikava rona ndolu rusanga bulu ka 5 ni Misila e ono waka ono na kena raoni tete 6 times more transmissible than COVID-19 na Misila e tete mai na nonda na Vosa e lako mai e na nonda idengumbeka ka volaito measles is mainly spread through respiratory particles and can linger in the air for up to 2 hours after an infectious person has left the room. So na veka e binaka menda garau na binaka weekenda na Pasifika e na ulo January e tukuni mai ni sambiu tiko mai so na waka ni nonda tukutuku e na nonda ndui Vosa waka okenda na vaka-Viti wakaki na ortu na tereo Maori kuki airani e ortu mai Cook Island Vosa vaka-Viti o kita tō mai Viti wangau Niue ngangana Samoa lea whakatonga ke na bisla ma Vanuatu kungo sa wakandeo taitiu mai iau reida na nonda tō wakandeo e so na tiki na e binaka me na ilo vitale na kanga e ngandrevi menda rongoda kanda viwa si takeani na kena tete tiko na mate ongo na Misila ko ngiri mo kera wakasala dina ke wako tiko wakangande New Zealandi sio tiko wakataka na seasonal work scheme sio contract e tu sartu ngabe ko nandondonu mo giri and a health line saiva walu saiva ono ndondo ono ka kera wakasala virtu veir na mai wakataka e tiko e soana vei mata songo
se ana wano ni tata ko rani kere wakasala kina. Ea me baleta tiko na mate ongo na Misila, kena wola tukutuku, kena wanua rani ngole kina mo le idhula, se le soli veiko na sona veibuke, me baleta na kena soli na immunization. Rani o tekta, wanua talanga e tekta kina na nomu Measles immunity, na kena sa e dhoba intona ngau na sa sinira ni tauwi ko na Misila. Ea na imbalimbali ni Measles immunity. E na northern region, e tiko intona wanua rani ngole kina vera na health providers na north region, tiko na lisi rani o reitha kina. Ke waka o iko e duo ndo ngole wa levu e na wala mata, lako e na te whatu ora, Health New Zealand, ratau tiko e na LinkedIn, tiko na Facebook, ka tio tala na Instagram, e soa na wei tukutuku, ora ni o reitha i kia. Sa kua takanda ngaya, na wei ka uwe wari takayani, me mbaleta na kurin tukutuku ni Misila, kei na nonda tiko mbula, o kenda na tiko ongo e na korturanga e te whanganui atara Wellington, Aotearoa, New Zealandi. Na wanu nui pinaka e ni wekemni, e na mua ni embaki ongo na runa ndolu rusa vulka 5, ni nda sabaka na hulu tiko e ni ongo, e na tewu ni embaki runa ndolu rusa vulka ono. Wekemni mbeka na ngande tu, e na nonta vanolo mani mai viti, ki kemni na ngande mai ki New Zealandi, wanu nui pinaka ni o ni na tali taka, na nomani tiko e Aotearoa, New Zealandi, e na korturanga, se ibinga e na central region, wanu nui pinaka e ni o ni na marutaka na nomani mai sota keira na wakamuni, ka o marutaka na raki, ni raki katkata tiko, ndina ni vietau na udha, i na nikua, na singa wakarawai, na ika rosanga vulka vitu ni Tiseba, raki vinaka, vila tuna singa, rawi buka ki tuna manu, totoka wakaoti. Nui taka, ni ndanangei sota tale na madhoka tu mai, mera indarongoda ini ki na sotale na tutuku, warutaki, membaleta na nondambula. Ongo ngana nomani ndau ni venga ravi na Vosa vaka-Viti, Elisapethi samanunuanga ni vala, wakamode tika e ni wekemni e na korturanga, te whanganui atara, mai weke tauna tambana ni nondambula, Radio Viti e Aotearoa, te wawina vinaka veira non the sponsors, na te whatu ora, Positively Pacific, Catalyst Pacific, mai vei holona lui, kerto na Pacific Health Plus, e Kapiti, Pororua, e ana kena ndau soli tiko mai e sona i tukutuku, menda veo se ia nikina, ni te moa de tokamanda.